cyangwa se abanyamadini, bano bantu bo munsi wa karindwi ariwo niyinga, bakunda kuja nyine ahantu hari abantu benshi kubera ko baba bakeneye kumva za message, abandi baba bakeneye kuja kureba aho badaherukana ngo baramukanye, ibintu nk'ibyo ngibyo. Buri muntu wese agira intege zimujana mu ikanisa, undi akagira intege zimujana mu isoko, undi akagira intege zimujana aho ufite ico giterane c'abayumbe hari abantu benshi. Hari n'irindi ryari ku ruhande cyangwa se hirya yaho ryitwa ngo ni Sorowamu, naryo ryari rifite abashitsi, harimo mama Mapendo. Iryo rya Sorowamu ca mbere iri kanisa rifite nuko ririmo abanyatugara cane kuva hedikota kugera kuri wa utanga amazi, kandi ngo ikindi iri kanisa tiriza ritanga imisanzu y'abarwanashaka. Urugero rwa hafi twihute niyinga, hariho abayobozi bakitengera, abacayamani baraza bifuza ko message y'abarwanashaka itambukira hariya muri kanisa rya Hope kubera ubwinshi bw'abantu bwari. Yes, reka ngusuhuze kwifuriza igitondo ciza, wewe weekend se nabugorobye, kwifuriza umugoroba mwiza bivanye naho uherereye, ngo amahoro y'Imana akomeze abana muri gahunda zawe zose urimo. Turamukije abantu bose bumva n'ururimi tuvuga, aho muherereye hose, Imana ibahumugisha kandi ikomeze ibarinde. Dusuhuje abantu bari ruguru iwacu mu bibanza by'abasekuruza amatongo yabase, aho muherereye hose, Uwiteka Imana ikomeze ibarinde kandi ikomeze ibishimire. Dusuje umuryango wa M23 AFC twirwaneho, aho muherereye hose, Imana ikomeze ibarinde kandi ikomeze ibishimire. Turabakunda cyane. Turamukije by'umwihariko wewe ko subscribe kuri Ineza Live TV, uri umuntu w'agaciro kandi uri umuntu w'ingenzi, wahisemo neza cyane kuza kwifatanya natwe muri iri kanisa ryacu, ikanisa ritagira ibitoro, ikanisa ritagira liste y'abatazabatanga, ni kanisa gusa ryo kwagura ubutumwa mu buryo bumwe cyangwa se mu bundi. Dusuje abanyafrika, abanyaziya, abanyaburayi n'abanyamerika, aho muherereye hose, by'umwihariko abarwanashaka. Turabasuhuje n'ukuri, muri abantu b'agaciro cyane kandi muri abantu b'ingenzi. Imana ikomeze ibarinde, Imana ikomeze ibagirire neza, mubone uburame buva ku Uwiteka Imana yacu. Dutanze mpore ku bantu babuze ababo, aho muri hose, Imana nyiri humure ibaheze ihumure, Imana ibihanganishe muri ibi bihe turimo, cyangwa se ibyo bihe mwebwe mwabuze ababo murimo. Nukuri ni ibihe bibabaza kandi ni ibihe biba bigoye, biba bikomereye umutima cyane. Twihanganishe n'afite abarwayi mu bitaro, mwihangane mukomere, Kristo Yesu abasure aho muri, ibyo bitanda murimo mubizukeho, ndetse ubwo babare mu buvemo. Impamvu ntinze kubarwanashaka nuko ari abantu b'agaciro cyane, ni abantu bigomwe, ni abantu batigeze bikunda, ni abantu bakunze ko ubuzima bw'abandi bubaho. Nubona umurwanashaka wese ahari, ndavuga bari ku rugamba, uzushima Imana, urabwira ati Imana ushimwe ko tugira intwari mu bwoko, ushimwe ko tugira abantu batikunda, kuko umuntu wikunda aba ari kigwari, aba ari nyine aba yikunda. Ese ndabivuga mu ruhe rurimi ko nanje mbivugamo, ariko gusa Imana ibaho umugisha, Imana ihe umugisha amaboko y'imirimo yanyu, n'amaboko y'imirimo yanyu cyangwa intoki z'imirimo yanyu. Imana ihe umugisha abakomokaho, Imana ihe umugisha abababyaye, kubera ko muri abantu b'agaciro cyane. Reka mbanze ntange kano ka message hanyuma mbabwire amakuru nje kubabwira. Turi mu bihe bibi, nimba ari bya bindi Paulo yavuze, nimba ari bya bindi bya nyuma, gusa turi mu bihe bibi byo gupfusha abantu ko bwije nuko bukeye. Ariko ikimbabaza muri barya bapfusha, babika abantu babo, ariko tibemere ko turi gukorera ubwicanyi kandi bapfushije. Cyo ni ikibazo nza nibaza. Ese kupfusha ukavuga ngo tugutabare, wapfushije mwene so, umuvandimwe iki, hanyuma ugahakana ko nta bwicanyi babukorerwa abanyamurenge? Icyo kibazo gisigarane nawe. Muri ba bandi babikwa haba harimo mwene wanyu, haba harimo uwawe, ariko wowe ntiwemere ko ubwicanyi buhari. Icyo ni ikibazo ngusigiye ucibaze, njyewe nakiburiye igisubizo. Gusa menya ko abenshi babikora
bikoreshwa n'amaco y'inda. Ni ukuvuga ngo ubwicanyi bwatangiriye muri 1964 nibyo nibuka bavuze hariya mu kwibuka intwari, ariko siho umunyamurenge atangiye kwicwa. Bakicwa bagenda n'umugabo Augustin wadukoreye icyo cegeranyo agenda avuga imyaka abanyamurenge bagiye bicwamo, ariko ngo ikintu kibabaje ubwicanyi bwabaga umwe muri babandi bataka ko bishwe akaja kuri televiziyo y'igihugu runaka, ku kinyamakuru runaka, akavuga ngo nta munyamurenge uhaya wicwa, ni impanuka nk'iyindi. Icyo ni ikibazo maze iminsi nibaza, ugapfusha hanyuma ariko wowe ntiwemere ko jenoside yakorerwa ubwoko bw'abanyamurenge b'abatutsi baba muri Kongo. Iyo ni devoir ngusigiye wibaze, nanje hari uko nayibajijeho. Nuko rero reka twigarukire inaha Kenya iwacu, noneho ntaguca ku ruhande. Inkuru dufite turavuga mu mazina kubera ko ni inkuru yabaye nk'isakuzamwo bukeya. Abari bahari barabizi, muraza kubidufasha muri commentaire muratunyomoza, cyangwa se muvuge nimba ari byo tuvuga atari ukuri, ariko iyi ni inkuru y'ukuri cyane. Tuvuye Kasarani niho tumanutse amahuzu mu muhana w'abandi, mu gihugu c'abandi, tugiye igitengera. Kitengera izisa n'umuhana uba nka kure y'umujyi, kubera ko buriya Kitengera kari agace kaba ni mu b'Amasayi nyine bibera iyo ngiyo. Ni agace kari ak'ubworozi bw'inka n'ibipfura. Ab'Amasayi nibyo bikundiraga, ariko uko umujyi ugenda waguka, rero na Nairobi y'Ab'Amasayi barayigurisha, bigira inyuma za Murorongo, baguma kuhorera inka zabo n'intama zabo, naho barahagurisha. Baja Kitengera barahagurisha, bamaganda basubira inyuma barahe bagera muri Tanzania. Ariko kuriya ngo Nairobi ni yabo niko bazabavuga, niyo mateka y'intanga bazatubwira. Ariko tuje kubabwira kuko aha si iwacu, ba nyir'ubwite bazoyavuga cyangwa se bayavuga nyine ukwabo, twebwe twoyagore kugasanga tubigenze neza. Kitengera rero, mu muhana wa Kitengera turi mu kanisa yitwa Hope, niryo turimo ubu nyine. Ni ibintu bimaze iminsi bihabera, ariko noneho iringa rishize nibwo byabaye bisa naho nyine ishusho yabyo igaragaje. Ni ukuvuga ngo niyinga igitengera muri iryo kanisa rya Hope bari bafite igiterane c'abayumbe. Kino giterane c'abayumbe, uko biri kose abanyamurenge cyangwa se abanyamadini, bano bantu bo munsi wa karindwi ariwo niyinga, bakunda kuja nyine ahantu hari abantu benshi, kubera ko baba bakeneye kumva za message. Abandi baba bakeneye kuja kureba aho badaherukana ngo baramukanye, ibintu nk'ibyo ngibyo. Buri muntu wese agira intege zimujana mu kanisa, undi akagira intege zimujana mu isoko, undi akagira intege zimujana aho nyine agiye. Ibyo tubitindaho cyane. Ndinga hari abashitsi muri iri kanisa rya Hope. Ni igiterane c'abayumbe, kanisa ryari ryakubise ryuzuye ku buryo hariya uhatangira message ikiruka kuruta uko washira ku rubuga. Bose siko bazasoma ku mbuga. Hari abantu baba mu mbuga badasoma message. Ibyo ngibyo rwose ni ibisanzwe, nta rubanza ruba ruhari. Hari n'igihe nawe azakenerwa iyo message kamucika akabura kubera kudasoma. Ariko gusoma ku mbuga ni byiza, ariko cyane cyane iyo ahantu hagiye abantu benshi niho message uyitangira ikiruka. Abantu 2,000, abantu 1,000, abantu 200 bakayumva, kandi bakayumvira bose mu mwanya umwe. Iri kanisa ryari gifite ico giterane c'abayumbe, hari abantu benshi. Hari n'irindi ryari ku ruhande cyangwa se hirya yaho ryitwa ngo ni Sorowamu, naryo ryari rifite abashitsi, harimo mama Mapendo. Iryo rya Sorowamu, ariko rya Sorowamu ryari rifite abantu basa n'abantu bakuze, atari ba bantu boshabira bozina umukunga nyine ya myaka 60, ba basaza nyine n'aba bakecuru ya myaka nyine idakunda ibintu by'imiguruko, ikunda ijambo, bagatuza, byanaba ngombwa bakavuza n'igisimba c'ingoma. Iwacu twakuriye ku ngoma synthetiseri, tuyiboneye mu kizungu, ntayabaga iwacu mbere. Ubu nyine yarahageze. Nuko iri kanisa rero rifite ibirego bigera muri 2 riregwa. Ikirego ca mbere iri kanisa rifite nuko ririmo abanyatugara cyane, kuva hedikota kugera kuri wantu utanga amazi. Kandi ngo ikindi iri kanisa tiriza ritanga imisanzu y'abarwanashaka. Urugero rwa hafi twihute niyinga,
hariho abayobozi ba Kitengera, abacayamani baraza bifuza ko message y'abarwanashaka itambukira hariya muri kanisa rya Hope kubera ubwinshi bw'abantu bwari buhari, kugira ngo message yumvikane kandi nibyo 100%. Message ukeneye ko yihuta uje ahantu hari abantu benshi, iza yamiguruka nkuko kwiki tibikeneye wifi, tibikeneye mubi izirukanga. Noneho habaho kuramya no guhimbaza, bari batumiye abaririmbyi. Umwe muri ririmbyi wari watumiwe yari uwo muri iryo kanisa rya Hope tuvuga rya Kitengera, samazimwe samarenga sukujijisha, ni kanisa rya Hope rya Kitengera. Bari batumye abaririmbyi bagera muri 2 niba atari 3. Umwe suwa muri iryo kanisa, ibo ntaromanza dufitanye se nabavuga si ngombwa. Undi yari wo muri iryo kanisa, bararamisha neza cyane, bigenda neza, hari ubwinshi bw'abantu. Serowami ku ruhande rwabo iyo yagiyemo abantu bakuru babandi badakeneye byo gushabira, nibo bari bayigiyemo. Iri kanisa rirangize rero kuramisha no guhimbaza, abantu bakirimo bose bagikeneye kumva nyine uko amateraniro atangira. Chairman arababwira ngo abwira nyiri kanisa ngo mpeza umwanya 15 minutes cyangwa se 30 minutes tambutse aka message, kubera ko ari abanyakagara message igiye gutambuka niyo abarwanashaka ntibayikeneye, kandi umwanya bagomba kweza kugira ngo itambuke. Ibyo mvuga murabizi. Kitengera allo Hope arababwira ngo sawa ndaje nguheze umwanya mukanya. Ya uhakana taza kugira ngo oya nta mwanya warimo, aza kurerega. Umuhanga mwiza mu guhakana taza kuya direct, aza akora ka geste, kubera ko nawe uri umunyabwenge baba bibwira, ukamubona ko iyo service bayikwimye ukagenda. Wikanisa ntiyavuze ngo nta mwanya tuguha cyangwa buretse, yaravuze ngo itonde ngoja kidogo umwanya urawubona, ariko atari ubunyine. Arategereza, amare gutegereza umwanya ukomeza kuba umwanya. Kugari yamuhakaniye. How comes umurwanasha kuza gutanga message mutugara nta mwanya tugomba kuguha? Ibyo nico bivuze, sibyo yavuze nyiri kanisa, ariko ganika ko yavuze. None se kwa kumwanya hakira ubwinshi bw'abantu ngo iyo message ibanzegere mu barwanashaka, mumva atari ngombwa, barawubima. Chairman wari uhari uwo mwanya barawukwimye rwose, samazimwe simpanteranya, umwanya barawukwimye. Twari duhari twarabibonye, nikimenyimenye mwasohotse mudahawe umwanya ngo mutange message y'abarwanashaka. Iri kanisa murishire akabazo, nababwiye ko rifite ibibazo ibi, ta musanzu ritanga, kubera ko abagakangurira abantu mu kuwutanga n'utugara. Abagatanze umwanya ngo wenda ngo message zitambuke mu kanisa ayoboye n'utugara. Nababwiye ngo departement zose zikanisa kuva hejuru kugera epfo n'abanyatugara. Niyo mpamvu muza mubona mu misanzu ya kanisa riba hasi, niyo mpamvu muza mubona ushatse wese gusensibiliza abantu muri ya kanisa, niyo mpamvu muza mubona nta mwanya ahabwa. Iriya kanisa muri ruburire ba Munigantama nibo bakristo babona bakingungwa, naho mwebwe kwirwa mwivuna nta mwanya bazobaheza kuko ntimuhuje intego. Hari umugabo nigeze kubona avuga ngo mudahuje intego y'isafari timukajane. Nimba njewe ngiye kukirungwa undagiye za hehe hantu hanyuranye, murajana gute? Aragukerereza cyangwa se akuyobye? Iwe afite ahayaja nawe ufite aho hayusha. Shaka bamuhamujana kukirungwa ari bamumanukana, ureke kumanuka n'abantu bagenda intamoso, bazokuyobya banagukerereze. Ibyo ni ibintu bibiri, kandi cyo mvuze abantu banje bakuru mwacumvishije, Imana ibaho umugisha. Ibi rero twarabigaye niyinga kugira ngo nyiri kanisa y'imece y'abantu umwanya, twarabigaye. Cyo ni kimwe. Ikigira kabiri, wowe nyiri kanisa umenye ko chairman akuyoboye, ikindi cungirijeho iryo kanisa ryanyu ri mu biganza bya chairman, urugero rwa hafi. Nkubu nyine polisi ije gafunga iryo kanisa wenda kubera kakavuyo wenda gusa nko umuntu yabasetinze. Uwa mbere mwamagana chairman tugize ikibazo, mwoza mukareba ko mudukemurira ikibazo, muza mubitabaza. Ariko nabo babakenera mu gihe cyo kubatangira message mukanga. Abayobozi ba Siberika turabashimiye, muri imfura,
murinda kemwa, murinda shikirwa mu bikorwa, muba hafi y'abaturage banyu. Ariko sico tubaza, abantu nk'aba ngaba bari mu mwanya mu matorero mubayoboye, bagira ikibazo bakabahamagara, ariko ibo bakanga ko mutambutsa message mu makanisa yabo, hari ibihano mubafatira? Uwo nishe co ni kimwe. Ikigira kabiri, abantu nk'aba ngaba mubatekerezaho iki? Ko mutahamujana mu isafari imwe, mubatekerezaho iki? Turanenga ku mugaragaro kanisa rya Hope rya Kitengera kubera imyitwarire mibi rifite yo kudakorera mu barwanashaka, yo kudatanga imisanzu ku gihe. Reka mbabwire kano kantu, kanje uyoboye rino kanisa bakampa itangazo ngo nditange sinditange, umukristo ntagomba kubizira. Wa wundi wicaye ku ntebe inyuma hagomba kuzira nde? Ya komite y'ikanisa. Ko turajana, ndabizi muraje muvuge ngo bara ndi kugananje n'abantu bakitengera bo muri Hope, nibo tuba tuvugana. Wewe urindi kanisa utarabonye byabaye niyinga mu gitaramo, uceceke utegere, numara gutegera uvuga uko ubyumva, ariko ntiwamukonkoboka gusa utange igitekerezo utumvisha imva n'imvano. Ikanisa riyobowe n'abanyatugara, imisanzu yabo ni mike, wenda abakristo banyu bashaka kubizira, ariko batazi iyo byarapfiriye iriya hejuru. Ndakivuze ikivuka conke, cyaratubabaje n'iyinga. Twabikoze n'iyinga, twari mu bintu byinshi by'abarwanashaka. Ejo twiriye mu gikorwa c'aba debut c'abarwanashaka basangiye n'abagore b'abarwanashaka benshi, nibyo twari turimo. Tubona ubwitange n'urukundo no gukorera hamwe ukuntu bibyara imbaraga. Twasubira tukibuka iburyo bwacu ukuntu bagenzi bacu bagenda amatambi, turavuga ngo tugomba kuza kubakubitira habona, turebe ko wenda ibyo bintu wenda niyo mutobireka ariko muza mujijisha amatangazo atangirwa iwanyu, ubutumwa babahaye ngo muvugire ku gatuti wanyu bureba ibikorwa biri ruguru mu bisome, nubwo bizoba bitabarimo nta kibazo, ariko abantu bose muyoboye si utugara, ariko byapfiriye muri komite y'iryo kanisa ryanyu. Turabanenze kandi turababujije, muje mu murongo umwe n'abandi. Natangiye mbabaza ngo ese ko muza muhakana intambara mumbabarire si intambara, ko muri guhakana jenoside ikorerwa abanyamurenge baba muri Kongo, hanyuma bicamo uwawe ukavuga ngo twapfushije umuntu ngo ruguru yishwe n'iki? Tiyaragwaye ni amasasu yamwishe, either ntiyari ku rugamba cyangwa yararuriho, mukabika abanyu bapfuye ariko ntimwemere ko jenoside ihaye bakorerwa. Ni ukuri iri yinga rishize twapfushije abantu benshi ku rwego rwo hejuru, twapfushije abana bato ku rwego rwo hejuru benshi, dupfusha abagabo bafite ingo benshi. Mwarangiza babaka imisanzu kawe ufite wenda abantu 200 wubwira bakumva, bagatanga iyo desa iyo turuwasa, kuranga kubabwira ngo batange. Kurumva uri muzima, ariko wawe yahapfira ngo bagutabare. Abasizwe turi kwemera kujana n'abandi barwanashaka mu gikorwa ngo byibuza abone isukari, abone umunyu ni uhendutse muri Kenya, ndagira ngo ni uhendutse, abone niyo kawunga, abone no muceri, tuhawe uzemera. Tatangazo joci wawe, ta gikorwa kireba gufasha abari ruguru joci wawe, ta gikorwa kireba gufasha ababyeyi bari hano bafite abagabo batabaye cyangwa abana bafite base bagiye ruguru, ta gikorwa aho hatangira. Wayi twarabagaye, tumare kubagaya tumenya ko inzira twatuja ko turaja ku Kirungwa, mwebwe ntimuhamujayo. Niyo mpamvu isafari yacu itagomba kujana namwe, mutazodukerereza, mutazodutinza. Ku cyifuzo cyanje numvaga
ikanisa ritemera ko abarwanashaka bashakirwamo imisanzu aho ngaho rigomba kuva muri siberika. Umuyobozi w'ikanisa utemera ko mu ikanisa ryiwe hagomba kuza nk'abarwanashaka bagasansabiriza abantu, rigomba guhabwa akato. Hano hanze hari abana b'abarwanashaka bababaye, hari abagore b'abarwanashaka bababaye. Wowe uri kurya ukaryama ugakoresha utunama two kugumura abatanga kubera kutazi utanga. Nimba gutanga byarakunaniye reka batanga bagume batange. Iyo niyo message yarinzanye. Iyo ni message yarinzanye kwiyama no gutenga ririya kanisa, tukabahagarika mu muhana kuko nti muri kumwe n'abandi. Turi gupfusha ku rwego rukabije, ku rwego rwo hejuru. Nta byaha bahabazira, bari abana bari ruguru, bari abagabo, bari abapapa, nta byaha bahabazira, kuzira gusa uko baremwe uko basa. Kandi nawe uri mwene wabo ariko we ntubyemere. Kandekeraho. Wa mugabo baravuze ngo kuvuga menshi siko kuyamara. Nosubira nkavuga ndi nayo sinyamare. Ngasubira nkavuga ndi nayo sinyamare. Inza mbone iyo bagiye kubaza ko umuntu wari warazindutse ahantu yagiye wenda ku kwezi cyangwa amezi 2 ngo tubwire amakuru y'urugendo, akamaro ayavuga mu minota 10 kandi yari amaze amezi aye, ariko mu minota 10 akayatubwira tukayumva tugataha. Nuko bayobozi bacu turabakunda, ndavuga abakuru b'imihana baza siberika ab'imiryango, turabakunda kandi turabubaha. Tuzoza tugaragaza uburyo ko tubagandukira, kubera ko hari aho tubakenera, hari aho mudukenera. Tugomba rero kutavunishanya, tukuzuzanya. Kambashimire mwakoze kubana natwe. Amahoro mu mutima n'amafaranga mikofi. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao, bye bye.